Odabeni silithola bakwethu namhlanje sithola ukuthi umculi Kamaskandi othi ufisa ukufana NOBig Zulu. Sanibonani ngenamukele ngenibingelelo hlelweni lethu lezindaba eSP Media TV 1 bakwethu moqala ungena hlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi futhi lokhohla phela ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo. Udaba esilithola namhlanje bakwethu sithola udaba lika umculi Kamaskandi othi ke bakwethu naye ngokuhamba kwesikhathi uyafisa ukuthi afane naye uBig Zulu phela oculayo Afropop kanti ke bakwethu udaba lwakhe umfowethu beka kanjena. Isifiso sami ukusebenza ngize ngifike ezingeni lika Big Zulu. Ukuthelelwe yabhuti uyawuthanda umsebenzi wakhe udumile kakhulu. Uthi ke futhi unama followers amaningi aphinde futhi abe yiambassador kuma brand aphezulu unenkampani yakhe ukwazi ukukhulisa abaculi ababeke ezingeni eliphezulu. Uthi ke umfowethu Ncwasimende naye uyafisa bakwethu ukuthi afike kulezinga njengoba uBig Zulu enza. Uthi uyawuthanda umsebenzi kaBig Zulu kanti ke naye inhloso yakhe ukuthi asebenze aze afane njenganaye uBig Zulu. Usho njalo ke bakwethu uNcwasimende siyambongela kuBig Zulu bakwethu makukhona umsebenzi awenzayo othandwa abanye abaculi. Kanti ke bakwethu kuhle lokho esikuzwayo nesikubonayo ukuthi abaculi bakwazi ukubonela umunye umculi mayenza into enhle. Thina ke njenge SP Media TV bakwethu sicela ukuthi nisibambe evidweni elandelayo. Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, bese ujabulisa abantu.